በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት እንዴት ትገመግመዋለህ? ተስፋ ቆርጠው መተንፈሻ አጥተው ወደ ጫካ ሄዱ ናቸው። አሁን ጽንፈኛ አመለካከቶች የሉም ማለት አይደለም። ከኦላ ጋር የነበረው ድርድር ለምን ከሸፈ? ስህተቶች ነበሩ። መሮም አብይም ቁርጠኛ ነበሩ። ፕሮፓጋንዳ በልጠናቸው ነው ብሎ ለመቅረብ የሚደረግ ሊሆን ይችላል። የሁለቱንም ጥፋት ተንትኜ ማቅረብ ይችላል። ማሸናነፍ አይችሉም። ህዝብ መሐከል ሀገር መሐከል አሸናፊ የሌለው ማብቃ የሌለው ጦርነት አሁን የአማራው ጦርነት በምን ይቋጫል? በድርድር ሰሜንን ማዳከም የሚል አጀንዳ ከአማራና ትግራይ መካከል ግጭት መፍጠር ተሞከረ፣ ሰራ። ሉክ ብራዘር ልስን ሰሜን ተቃጥሎ ደቡብ አይለማም፣ ደቡብ ተቃጥሎ ሰሜን አይለማም። ጎንደር እየተበጠበጠ ወለጋ እየተበጠበጠ 4 ኪሎ ላይ ጻናለው ዘበት ነው። This is not theory. We did it. We saw it. It failed. It did not work. 4 ኪሎና አስመራ ተስማምተው ትግራይን ወቀጡ። ተቀማቸው በመንግስት ላይ ያሉ ከፍተኛ አመራር አባላት ጭምር ምን ለክ ነው። ሁለት ወገኖች ናቸው ይሄን የሚገፉት። ከምን ጊዜውም በላይ እንዳሁን ኦሮሞ ተበድሎ ያቀም። ኦሮሞው ዛሬ ቢያንስ 100,000 የፖለቲካ እስረኞች አሉ። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሸገር በሚባለው አስተዳደር ውስጥ ብቻ ወደ 30 እስር ቤቶች አሉ። የሸዋሰብ፣ የወለጋ ህዝብ፣ የጉጂ ህዝብ፣ የአርሲ ህዝብ እንዲህ አይነት ገሃነም በህይወቱ አይቶ አያውቅም። መጫወቻ ሆኗል ህዝቡ። ባለፈው 5 ዓመት የሞተው ኦሮሞ ቁጥር ከኃይለ ሥላሴ መንግስቱና መለስን ብትደምር ግማሹ አይሆንም። ሌብነታቸውን፣ ወንጀላቸውን፣ በደላቸውን ኦሮሞ ተራ አይፈልግም። በምን በራሱ ሀገር ላይ ምንድነው ተራ የሚፈልገው? አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ ይሄንን ኦሮሞ መታገል አለበት፣ ሌላው ህዝብ መታገል አለበት። እና ይሄ ገበሬ ተረኛ ነው ስትለው እንደው ፈጣሪ ምን ይልሃል? is it really fair ለምዕራብ ሸዋ ህዝብ፣ ለወለጋ ህዝብ፣ ለጉጂ ህዝብ፣ ለምስራቅ አርሲ ህዝብ ተረኛ በትለው ጋፊፍ ዴቢን ጆዋር መሐመድ ከነፋና ማራ ኩታ ለማፋን አራይት ፉፌት ጅራ ካራ ከነ ከይሰቲ ዴቢን ጆዋር ዴቢሴ ፊቲን ጠለኒ ለፈካይ ከርማዳቲ ወጎተ ሰዲን ደብራን ከነ ከይሰቲ ጠሎ ተነሙት ተኮ ከኑ ዳማሳቲን ቱሬ ከኑ ቡርጃጅሳቲን ቱሬ ካን ሀርካ ቢሻን ኢትነቁ ዳጅቹ ተሪ ደሞ ነገር ተፋና ማራ ቢረሲ ሀገ ተኮ ከሳይን ሲኒ ሂካ ማሪን ወቦ ፊ ሞቱማ ግዱ ማል ረጋሄት ጅራ ጉፈቴት ጅራሞ ፉል ዱራፍ ዋን አብዲና መት ሆሩዳ ወሎሊ ኢሳኒ ሆ ማሊኒ ቀዌዳን ከሎላማት ጅሩ ወሎሊ ፋኖ ዳፊ ሞቱማ ሆ ማሊፊ ሰቲ ዳበታ ፉሉ ዱራ ማልታው ዳፍ ዴማ አማ ማለ ረጅራ ቢየቲ ባለ ረጅርቲ ወረካ ባለሜ ወሊን ደሄ አከሱማ ገርቴ ኦሮሞ ማገዲ ዳባት ጅራ ጀራማ ከና ሆ ማልጀታ ዴቢ ከነ ጅራ ጆሃር ከና ሁን ዳረት ይቹላ ባላ ተራ ባላ ጊዜ ከና ረቲ ሆ ማልጀ አማራ ፊ ትግራይ ወሊን ደሄ ኦሮሚያን አከጃራምቱ ጢንጠለ ነሞተ ሄዱቱ ከና ረቲ ሆ ጆሃር ማልጀ ኦሮሚያን ማል አርገቱ ዳፍ ዴማ akkami kana irratti ati hoo maal jetta waa'ee waboo fi mootummaa gidduu waa'ee mootummaa fi faannoo gidduu irratti jechuudha waan haala yerootiin wal qabatu kana mee waliin dhageeffanna haga tokko fuulduraaf hoo hegereen abdii biyya kanaa hoo maal jettaati kan jedhudha Jowaar kana irratti qamisii irra baaseeti lafa kaa'ee jechuudha waa waggoor sadii kan ittiin burjaajaa turre abduu moobaala biraayi bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jedha jalqabamee viidiyoo isaa kana kaa haga tokko waliin dhageeffanna ወደ አማራው ክልል እንግባ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ጦርነት እንዴት ትገመግመዋለህ? የፋኖ ትግል፣ የመከላከያ አጸፊታ፣ የንጹሃን እልቂት፣ የንብረት ውድመት፣ የህዝብ መከራና ሰቁቃ ይህ ሁሉ እየተስተዋለ ነው። ተመልሰን እንደገና ነው የገባ ነው። ቅድም እንዳልኩ የአማራ ብሔርተኝነት እየመጣ እንደሆነ ግልጽ ነው። ቀድሞውንም ግን ወደ ጦርነት የግድ ማምራት አልነበረበትም። የትግራይን ጦርነት እየቋጨ በመጣን ቁጥር በትግራይ ጦርነት ውስጥ ሲሳተፍ የነበረ ኃይል ነው። በጦርነቱ ሲሳተፍ የነበረ ኃይል እንደመሆኑ በሰላም ውስጥም መሳተፍ ነበረበት። ስለዚህ የበይ ተመልካች ሆኛለሁ የሚል እንዴ ሰላም እየፈጠሩ ነው ወይስ የጦርነት ፓክት በኔ ላይ እየፈጠሩ ነው የሚል ጉዳይ አለ። እዚህ ጦርነት ውስጥ ይሄ ኃይል የተሳተፈበት የራሱ ምክንያቶች አሉ። የድንበር፣ የማንነት፣ ሌሎች ጉዳዮች አሉ። እነዛ ጉዳዮች በጠረጴዛው ዙሪያ መሳተፍ መቻል ነበረባቸው። ያን አለማድረጉ ሌሎች ተደራርበው የነበሩ ቁርሾች ገንፍለው ወደ ጦርነት እንዲያመሩ አድርጓል። አጌን የአማራውንም የኦሮሚያውንም የትግራዩንም ነጥለህ ካየው ብዙ ምክንያት መደርደር ይችላል። ሰብሰብ አድርገህ ስታየው ግን የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት የሀገሪቷ የፖለቲካ ሊቃን ተደራድረው ተነጋግረው መፍትሄ የሚያመጡበትን መድረክ አለመኖር ነው ወጣቱ ወደ ግጭት ይወሰደው። አንድ ነገር ተመልከት። ወይሌ ውስጥም ፋኖ ውስጥም በአመራር እየተሳተፉ ያሉት አብዛኞቹ ድሮም ተቃዋሚ የነበሩ ናቸው።
አዲስ አይደለም። ብዙ በድሮም ተቃዋሚ የነበሩ ናቸው። ኤርትራ የነበሩ ናቸው። አገር ቤት ሲታሰሩ የነበሩ ናቸው። ለውጥ ሀገራችን ውስጥ እንዲመጣ ሚና የነበራቸው ናቸው። በዚህ ለውጥ ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ይመጣል ብለው ለውጡን የደገፉ ናቸው። ያ አልሆን ሲል ተስፋ ቆርጠው መተንፈሻ አጥተው ወደ ጫካ ሄዱ ናቸው። አንዳንድ ምን የሚሏቸው ጽንፈኛ አመለካከቶች የሉም ማለት አይደለም። ግን እዛ የተወሰኑ ጽንፈኛ አባባሎች ላይ አይደለም ፎከስ ማድረግ ያለብን። ምንድነው ምን ቢሆን ነው ትናንትና ለውጥ የደገፉ ሰዎች፣ ትናንትና ለውጥ እንዲመጣ ሚና የነበራቸው ሰዎች ዛሬ ነፍጥ ያነገቡበት ምክንያት ምንድነው ብለን ስናይ የፖለቲካ ምህዳሩ በአግባቡ ባለመመራቱ፣ የፖለቲካ ፕላትፎርሙ ለሚነሱ ጥያቄዎች የመፍቻ መንገድና ዘዴ ማበጀት ባለመቻሉ ወደ እልህ፣ ወደ ተስፋ መቁረጥ፣ ወደ ንዴት በመሄድ አሁን ወዳለንበት ግብግብ መጣ። ስለዚህ አገን እንዳልኩት የትግራዩም አመጽ የራሱ ለየት ያለ ምክንያት አለው። የአማራውም የራሱ ለየት ያለ ምክንያት አለው። የኦሮሚያውም ሌላው ሰብሰብ ስታደርገው ግን እነዚህ ሁሉ ግጭቶች what do they have in common? የፖለቲካ ጥያቄዎች ፕሮፐር በሆነ መልኩ ለመመለስ የሚያስችል የፖለቲካ ስትራቴጂ አለመኖሩ የፈጠረው ክፍተት፣ የፖለቲካ ምህዳሩ የፖለቲካ መድረኩ አለመኖሩ ሰዎችን ወደ ጫካ ወልወራንሳ መናኖ አማራ ከሰቲ ዴማት እንጅሩ ቀብሶ ፋኖዳ ፈልሚ ፋኖዳ አከሱማ ገርቴ ፊቲንሰ መከላከያ ዲሮኒዳ ደረራ ኡመታ አማራ አከሱማ ገርቴ ጉበቲንሰ ቀበኛ ናኖዳ ወልማጋለቲ ሎላ መናኖ አማራ ከሰቲ ዴማት እንጅሩ አከሚቲ ላልታ አከሚቲ ገማገምታ ከንጅሩዳ ኩኒ ሰበባን እኔ ይራዱፈ ኑቲ ሰቦኑማን አማራ ከዱፋት እንጅሩ አመዱረስ ዱበኔት ይራ ጀቹን ፈከና ፈማ ወራ ካባ ከና ካዱራና ኮሚሽኑ ቤታ ወራ አማራ ኩኒ ኢትዮጵያዊ ነኝ ከጅሩ ጀቹን ዘሪ ያለኝም ጎሳን ቀቡ ዘሪ ህን ቀቡ ዋንጅሩ ዋና ካሲሰኒ ፈከና ፈማ ከደሙ ሰቦኑማን አማራ አማ ቦዳ ከናራ ወራ አቢንጀሩ ባልደራስ ወራ ጅሩ ከነቹዳ ፈከና ወራ አን አማራ ዮኪናሞ አን አማራ ተሄሚ ለሜጅራ ሰበባ አማራ ተሄፍ ሚ ለሜጅራ akkuma gartee sabboonummaa Oromoodhaa kana jechuudha. Sabboonummaan Amaaraa kun dhufuun duraan gartee amma durallee dubbatee jira Jawaari. Afaan wallaaluun duraan waan gartee warra kana waliin wal haasa'uun nama dhibeefuu afaan wallaaluudha jechuun maalummaan isaaniitiyyuu hin beekamne. Ani Itoophiyaawidha jedhee as jalatti dhokata. Kanaafuu an Amaaraa jechuun rakkoo miti. Garuu ammoo an Amaaraa jedhee an ammoo an Amaaraa waan ta'eef namaa olii jedhee badaadha malee kan jiru sabboonummaa jechuun amma inni akka jedhe duuba sabboonummaan Amaaraa kan dhufe kuni akka gartee gara kanatti gara qawwee kanatti akka hin ceene akka gartee gara kanatti hin tarkaanfanne sababa rakkoo siyaasaa biyya san keessaa amma martee waggaa shanan kana dhufe jechuudha. Sababa rakkoo siyaasaa gartee isaaniif karaa mijeessu sababa rakkoo isaanii gartee karaa mariidha karaa nagaati waan kana gadi dhaabbataniin sababa isaanii mijeessuu dadhabeedhaaf garanti seenedha. Garuu haa ta'u tammoo sabboonummaan suni gara lola qawweetitti isaan seensisuu hin qabu ture. Sababaan kun irraa ka'ame tokko ammoo gaafa gartee lolli Tigraay deemamaatiin ture. Humnoota gartee lola Tigraay kana keessatti hirmaatantu arrantana naannoo Amaaraa keessatti lolli kan geggeeffamaatiin jiru faalloo jechuudha. Kun sababaan irraa taa'ame gaafa gartee mariin araaraa warra Tigraay waliin taa'amaatiin ture warri lola san keessatti hirmaate marii kana keessa marii araaraa keessatti illee hirmaatuudha qaba ture. Kana jechuun marii araaraa keessatti waan hin hirmaatinii fi achi keessatti gaafa gartee lola Tigraay keessatti hirmaatanii sababoota garagaraatu jira. Waa'ee daangaa akkasuma waa'ee gartee eenyummaadhaan wal qabatu walumaa galatti Tigraay fi Amaaraa jidduu waan jiru jechuudha. Sababoota garagaraa dhiibbaadhaan adda addaa kan gartee waa'ee yeroo dheeraa bukaa'e rakkoo yeroo dheeraa achitti walitti gartee bukaa'eetii walitti tuulameetiin taa'eetu dhoohee gara lolaatitti seename waan ta'eef akkuma lola keessatti hirmaatan san araara keessatti illee hirmaatuu dhabuuntu kara lolaatitti lammaffaa isaan yeroo gartee isaan nagahaaf marii araaraatiif Tigraay waliin ta'an san dhuguma marii araaraatiif taa'amamoo anarratti taa'amaatiin jira. Dhuguma achi lola dhaabanii anarratti lola labsuudhaaf immoo dhuguma gartee achirratti fakkeenyaa fi nagaha buusanii an nagaha argadhaadhaaf kan jedhu shakkiileen adda addaa akkasuma gartee rakkooleen garagaraallee akkuma jirutti jechuun kana yeroo jennu xinfanyummaan hin jiru jechuu miti garuu ammoo sababoonni kunneen gara lolaatitti isaan oofeedha. Fakkeenyaa fi warra kanneen yoo fudhanne warra gaafa duraatis mormituu turedha. Gaafa wayyaanee illee jechuudha. Warra Eeltiraa ture warra gartee biyya adda addaa naannoo adda addaa hidhates kan lolaa ture warroota akkasii sanneen turedha. Warri kun ammoo amma jijjiiramni dhufee rakkoon siyaasa kiyyaa ni furama abdii jedhuudha kan isaan eegaatiin turani. Kun ammoo sababa
istirateejiin siyaasaadha kan nagaa furu kan gartee fakkeenyaaf yookiin ammoo sabboonummaa isaanii dhaabbatee gaafii isaaniidha deebisu kan yaada namoota hundaatu walitti fidee akkasitti gartee araara buusuu danda'u waan hin jirree fi walitti dhufeenyi hayyootaa waliin gatta'anii mari'atanii gartee waliin yaada waloodhaa godhatanii waliin itti fufan waan hin jirree fi dargaggoonni yookiin ammoo gartee faannoos ta'e jechuudha gara bosona gara qawweetitti seenan garuu ammoo seenuun sirrii ta'uu baatu iyyuu jechuudha. Waboo fi mootummaa gidduu araarri maffashalee kan jedhudha. Gaafiin gaazexeessaadha jechuudha. ጀዋር ማል ጀራ ከኦላ ጋር የነበረው ድርድር ለምን ከሸፈ? መንግስትስ በዛን አይነት መግለጫ ለምን ገለጸው? በመንግስት ከሻ ላይ ታዝሎ መንግስት የማሆን ህልም የማይጨበጥ እነዛ ጉዳይ ላይ ብዙ ፎከስ ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ግጭቶች ብዙ ጊዜ ረጅም ብዙ ዙሮች ይደርሳሉ። እኛ ሀገር ውስጥ ካለው ችግርና ከነበረን ተስፋ ኤክስፔክቴሽኑ በጣም ሃይ ነበር ስምምነት ላይ ይደርሳሉ የሚል ህዝቡ ሲጠብቀው ሁለቱም አካላት ራሱ ለስምምነት ራሳቸውን አዘጋጅተው ነበር የመጡት። በስምምነት ነው ምን ቋጭ የሚል ስለተዘጋጁ እዛ ላይ ያለ መድረሳቸው ላቋርጥ እንደዛ ከነበረ ልክ ስምምነቱ በተጀመረበት ሰሞን ብዙም ያልነበረ በጣም ግን በስምምነቱ ወቅት በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ያው ደመሰስናቸው አጠፋናቸው አይነት ዜናዎች ይሰራጩ ነበር። ያ ስምምነት መንፈስ ሁላችንም የጠበቅነው ነው። የሁላችንም ስሜት ተስፋ ተደርጎ ነበር። ግን በተመሳሳይ ጊዜ ስምምነቱ ድርድሩ እየተካሄደ ባለበት ጊዜ ደመሰስናቸው አጠፋናቸው አይነት ዜናዎች መሄዳቸው በእርግጥም አሁን የምትለውን እኮ አንዳንዴ ለመቀበል ያስቸግራል። ያ ስምምነት መንፈስ ከነበረ ለምን እንደዛ ተደረገ? ደሞስ የድርድር አንዱ አካል የመጀመሪያው በጦርነት ማከለ በውጊያ ማከለ ያሉ ወገኖች ሲዝፋየር አይደለም ወይ? የመጀመሪያው መሰረታዊው ነገር እንዳልኩ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ስተቶች ነበሩ። ግን ከሁለቱም ወገን በግልጽ የሚታዩ በውስጥ መማቃቸው ነገሮች መሮም አብይም ቁርጠኛ ነበሩ ለሰላም። ይሄንን በደንብ ስለማቀው I can say it with confidence። አፈጻጸም ላይ you see ይሄ ኮለኛ ሀገር እኮ አዲስ ነው። የሰላም ፖለቲካ እኮ አናቀመኛ we never made የመጀመሪያ ሀገራችን የመጀመሪያው ታክስ አቁም የተደረገው እኮ በትግራይ ነው። we are new አናቀውም። ምናልባትም እነዚህ የሚደረጉ ሽሚያዎች ከጥንካሬ ለመደራደር ለማስመሰል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በፕሮፓጋንዳ በልጠናቸው ነው ብሎ ለመቅረብ የሚደረግ ሊሆን ይችላል። look peace making is new to us you know እና ትንሽ ትግስት ያስፈልጋል። ቅድም ነክቼልሃለሁ it was miracle ፕሪቶሪያ ሲፈረም በጣም እኮ ነው የገረመን because we have never done it። ከዚህ በፊትኛ መናቀውኛ ሀገር ውስጥ ጦርነት ትገባለ አንዱ ያሸንፋል። አሁን ሁለት አዲስ ነገር ተፈጠረ ሀገራችን ውስጥ። አንደኛ አሸናፊ የሌለው ጦርነት ተፈጠረ አንዱ። ስለዚህ መሸናነፍ ስላልቻል የግድ የማናቀው መሞከር ነበረብን ሰላም መፍጠር። የማናቀው ስለሆነ ደግሞ አዲስ ሆነብን። አሁን ቆይ ትግራይውንም አልቋጨነውም አልተቋጨም። የፕሪቶሪያ ስምምነት አሁንም ገና የሚፈጥራቸው አወዛጋቢ ጉዳዮች አሉ። አሁን ምን ተፈጠረ? ልክ ተኩስ ሲቆም አዲስ አበባ ያለው ግልብጥ ብሎ መቀሌ ሄደ። መቀሌ ያለው ግልብጥ ብሎ ተረሳ ያ ሁሉ ነገር። ለምን ነው የተዋጋ ነው? ምንድናቸው የፖለቲካ ጉዳዮች እዛ ያደረሱን የሚለውን የፖለቲካ ጉዳዮችን አለመፍታታችን የሚያሳየው ምንድነው? ለጦርነትም እንቸኩላለን፣ ለሰላምም እየቸኮልን ነው። ትግስት ሊኖር ይገባል። ከሌሎች ሀገር መማር አለብን። አሁን በወይሌና በመንግስት መካከል የተደረገው እኔ ከገመትኩት በላይ ነው ሄደው። ወለት ከነው ከገመትኩት በላይ ነው። ኦልሞስት 95% በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ ተስማምተው ነበር። ነገር ግን አርገነው ማናቀው ነገር ስለሆነ አንድ ነገር ላይ ያዝ ሲያረግብህ የመደንገጥ ከዛ ተነስቶ አሁን የምትላቸው መግለጫዎች ከነበረው እንትን አንፃር ስታይ ትክክል አልነበሩም። ምክንያቱም በከፍተኛ ኮንፊደንስ ነበር የሄዱት። ሰላም ለመፍጠር ባያስብ መሮ ከጫካ አይመጣም ነበር። ሰላም ለመፍጠር ባያስብ
አብይ ሲኒየር ሚኒስትሮችና ሲኒየር ጀነራሎችን አይልክም ነበር። ኮሚትድ ነበሩ። ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር ልል ይችላልው። ኮሚትድ ነበሩ። አሁንም ደግሞ ኮሚትድ ናቸው። በነራችን ላይ ማድረግ ያለብን ለኛ ሀገር ሰላም የምንፈልግ ከሆነ ይሄ ብሌም ጌም ውስጥ በተለይ ደግሞ ከሁለቱ ተፋላሚ ኃይል ውጪ ያለን ለማጣጣል ለማጋጋል አያለው አንዳንድ ሚዲያዎች እኔ ከሁሉ የበለጠ የሁለቱንም ጥፋት ተንተኛ ማቅረብ ይችላልው። ዳዝ ኢት ሄልፕ ያቀራርባል ወይስ ያራርቃል? አባባል አለ እኔ ያደኩበት አካባቢ ዋሽቶ ማጣላት ኃጢያት ነው። ዋሽቶ ማስታረቅ ግን ጽድቅ ነው። ግን እኛ የምናየው ምንድነው? አንዱ ሳይድ ስለጠሉ ይሄን ወገን ስለጠሉ ብቻ ለማጋጋል ምን አማራጭ አላቸው? ተመልሰው ከመደራደር ውጪ መሸናነፍ አይችሉም። ህዝባችን እኮ ሰፈር አረገ። በጣም ኦሮሚያ ውስጥ እኮ እንዲህ አይነት ነገር ሆኖ አያውቅም። ዛሬ እኮ ምዕራብ ሸዋ፣ ሰላሌ፣ አርሲ፣ ወለጋ፣ ጉጂ ያለው ነገር is unthinkable። ዛሬ ጎንደር፣ ጎጃም እየሆነ ያለው ነገር እንዲህ አይነት ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዶ አያውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት በአብዛኛው ጠረፍ ላይ ነው የሚደረገው። ህዝብ ተጭኖ ሄዶ ሀብት ተጭኖ ያልቃል እንጂ ህዝብ መሐከል ሀገር መሐከል አሸናፊ የሌለው ማብቂያ የሌለው ጦርነት ውስጥ ነው ያለው። ማሪ ሞቱማ ፊ ወቦ ግዱቲ ታማትን ቱሪ ማሊፍ ሚልካው ደደበ አባ ኦፊ ሞቱማን ማሊፍ አራራ ሙደደበን ማሪ አራራ ማርሳላማ ፈካታን ዛሪያ ማሊፍ አራራ ቡሱን ደደበሜ ማሊፍ ወሊ ገሉ ደደበን ካንጀሩ ደጋፊን ጋዜጤሳራ ኑቲ ከናረቲ ኦኬን አሞ ከናፍጥ የፈኖ ከኑ ኦሶ ሂንታኔ ማሪን አራራ ኩን ማልፈካታ ከጀሩት ጥየፈቱ ዳቀምና ዋንት ኩኒ ማርሳ ሄዱ ፍረቱ ደንዳሃ የሮ ሄዱ ደደቢሱ ደንዳሃ ኑቲ ዋን ሂምበይነ ፊ ማሌ ካንጀሩ ለጆራ አስረቲ ጋዜጤሳን ከራት ዳበ ላኪሳን ኦሶ ሂንታኔ ፈከናፍ የሮ ማሪ አራራ tiftamu saniyo chura damasasne ballesine yechun akkanatti harka kennachifni hagana ballesine hagana ajjefni hagana boojine kan jedhu waan akkasiitu garte kara media mootummaatiin deemamaati ture yechun jechi samalenne mari arara kanayyu fakkeessuudha waan fakkeessuu fakkaatu yookiin ammoo waan garte akkanumatti godhameedha malee waan dhugaatii miti jechuu barbaadeeti gaazexeessaan jechuudha fakkeenyaaf yeroo san keessa mootummaan akkasuma dabarsaa turan akkuma garte taayyeelleen kana wanni taayyeen hidhameelleen tokko tan akkuma isin hubeetan jechuudha gaazexeessaan jechuun kanarratti afaa harkatti karatti dhaabee gaafate Jawhar jechuudha damasasni balleessine ka jedhuudha waan akkasiitu deemamaatiin ture akkamitti isa kana ammoo jechuun waan bareedaadha deemaa jira yookiin ammoo waan walumaaf hin galinii waan marsaa deddeebisu akkamitti jechuu dandeenya kun milikata kana kanatu mul'ataatiin ture kan jedhuudha gaazexeessaan kan inni gaafate jechuudha garuu asirratti wanti nuti beekuu qabnu ummanni sadarkaa uma yookiin fakkeenyaaf nam tokko amma yoo makiinaan osoo deemutti jiru bakka san hin gahi yoo feereen isin qabe akkam sirifachiisa jechuudha akkas ummanni amma kan xumura yookiin ammoo gartee waanuma harka ka wal salamanii wal cabbatanii akkas walii goone akkas walii taara kan jedhamu qofa eegeera ummanni garuu biyya keenyatti keessatti waan baramaa hin ta'iniifidha marsaa 2 3 4 5 6 7 8 marsaa hedduu deddeebisuu danda'a wanni kun waan ture waan yeroo dheeraati gaafii bal'aa ta'uu danda'a waan yeroo takkatti dhumuu hin dandeenyedha ummanni keenya waan akkasitti eegeefidha ummata qofa miti warrummaan mari'atuudhaaf walitti dhufeeyyuu akka addaatitti walitti dhufee jechuun akka akkuma ummanni gartee haala guddaadha walitti dhufsan warrummaan mari'atu dhufees akkasitti walitti dhufeedha saniif warrifateedha garuu isa gartee amma fakkeenyaaf damasasni maal jettu kanarratti tarii qaamni tokko humnoonni tokko nutu olaantummaa argatee jechuun qaamni sun hinjifatameetiin dirqamee garaa gartee araaraatitti seene magara mariititti seene jechuu fakkeessuudhaaf akkas odeeffamuu danda'a qaamni tokko propaganda akkasitti fayyadamuu danda'a malee ani wanni takkattiin jala muree waan keessoodhaan beekusi waan hunda zirzirii asirratti dubbadhu garuu ammoo wanni takkattiin jala mureetiin si himuudhaaf deemu jaalmarroos taate abiyyilleen asirratti murannoo guutuudhaan araaraadhaa fi murannoo guutuu qabanidha. Osoo kana ta'uu baate jaalmarroon bosona seenee achirratti hirmaatu akkasuma gara mootummaatiin jeneraalonni gurguddoo sadarkaa biyyaa sanitti jiran suni waan kana keessatti hin hirmaatanidha. Ammas asirratti wanti nuti beekuu qabnu nuti yoo dhuguma nagaha buusuu barbaanna yoo taate fakkeenyaaf maaksa Oromoo keessatti mammaakamu kanaan walitti dhaallee tokkotu jira kijibdeetiin walitti araarsuun halaala yookiin ammoo kijibdeetiin walitti araarsuun hayyamamaadha ammoo dhugaa dubbatteetiin wal lolchiisuun haraama waan jedhamutu jira nuti haga dandeenyeen yoo nagaha barbaanna yoo taate nagaha irratti xiyyeeffatuudha qabna haala akkasiisan keessatti warri gartee waan kana keessa hin jirre ibidda itti afarsuudhaa fi lola kana oo'isuudhaa fi haizo balo yookiin ammoo akkas taame qaamni akkasii akkas ta'e yookiin tokko waan jibbinuuf yookiin tokko waan deeggaru qofaa fi san qabachuun sirrii mitiidha ammatti
An akka nama tokkoositti yoo kan laallu taate nuti uumaa keenyatti lolatti illee ni jarjarra araaratti illee ni jarjarraadha. Fakkeenyaaf gaafa gartee Birtooriyaa irratti warra Tigraay warra DBLF fi mootummaa gidduutti ta'amu hedduun keenya hirrifan namni hedduun hirrifate. Garuu eega achi as deebi'ame amman tarayyuu Tigraay keessatti waliigalteen sun karaa gartee haala achirra maratame sana goolabameetiin bakka hin qabannedha. Warra warra Tigraay illee fiigee gulufeetiin Finfinnee dhufe kan Finfinnee illee fiigee Maqalee dhaqee hoohoo makana keessatti haalli tahame haalli suukanneessaan haalli agas ga'u sun hundi dagatamee jiraadha. Akkas odoo hin taane garuu of eeggannoodhaan obsanuu barbaachisa. Lolattis jarjaruu hin qabnu akkasuma marii araaraallee hin taa'amne illee itti jarjaruu hin qabnudha. Suutaan ni tahamaadha. An akka kiyyatti yoon si hime dhibbarraa harki 95 walii galame jedheeti yaada. Dhumarratti kennanii fudhachuu waan jedhu irratti wantoota tokko irratti waan tokko irratti gartee wanni ammatti walii galan jiraatu dhabuu danda'a. Kasanirraa hafe haala bareedaadhaan haga eegame ol saffisaan deemaa jiraadha. Uummanni garuu waan xumura eegeef xumura waan dhabeefi gufatee fi bade waan jedhu qofa leellisaatiin jira malee akkasuma qaamonni tokko miidiyaa kanatti illee argaa kan lola kanarratti ibidda hafarsan jira kun sirrii miti kun ta'uu hin qabudha. Lola kana keessa namni tokko illee kan fayyadamu hin jirudha. Nuti ammoo carraa araaraa kan gartee amma argameetiin taa'amaatiin ture kana akka itti fuufamu goosisuudha haga nuti haga dandeenyu jechuudha. Kanaafuu waa'ee marii araaraa waboo fi mootummaa gidduutti dhibbarraa harka 95 walii galan jechuun ni danda'ama. Xumurama kennanii fudhachuu qofa irratti kan isaan gufatan keessoodha waan hin beekullee akkasuma waan hin laalaa turellee anamma kanarratti qaama lachirraayyuu rakkinni abaawoodha kana rakkinni mootummaadha kana jedheetiin takka siitanaa tanoo kedhamuu xiinxalluu ni danda'a. Garuu ammoo faayidaan achi keessa jiru maalinidha. Faayidaa achi keessa yeroo osoo hin taane walitti finnee dhuguma wanni isaan walitti waan kana xumurachuu isaan dhoorgee fi akkasuma marii araaraa kun gara miratti milkaa'aa akka jedhu sanidha kan nuti ilaaluu qabnudha. Kanaafuu haala bareedaa irra jiranii kan jedhudha jechuun haga ammaatitti. Kana jechuun biyya san keessatti wanni nagaha jedhamu beekame. Kun yeroo duraatiif jedhee beeki jiru. Biyya san keessatti yeroo duraatiif marii araaraa wanni jedhame. Biyya san keessatti kan baramaa ta'e wallo lama tokko cabsee ashannafee yookiin dhangoo qabata yookiin wal balleessaadha. Garuu qawwee dhaabee karaa nagahaatiin mari'ate karaa nagahaatiin mari'ataa jira kan jedhamu nuti yeroo duraatiif biyya san keessatti mul'ate kan Tigraay fi mootummaa federaalaa irratti kan argamedha. Rasaasni dhuka'ee taanaan itti fufamaadha haga gartee wal balleesseetti yookiin ammoo haga gartee tokko injifatee aangoo qabatutti. Kan aangoo irraa uffisuu barbaadu illee taate kan aangoo qabachuudhaaf deemu illee taate. Ammoo wanni takkatti hin jala muree Amaara isaa taatu Oromoo illee haa taatu abbaa barbaadee haa ta'u wanni sii himu qawweedhaan amma booda hinjifatamee qaamni tokko olaantummaa argatuu hin danda'u kana jala mureen sii hima. Akkasuma kan biraallee qawweedhaan lolee hinjifatee aangoo qabatuu hin danda'u. Kana jala mureetiin siif hima. Marii araaraatiin taa'amee karaa nagahaatiin haasawaan furachuun ni danda'amaadha. አሁን የአማራው ጦርነት በምን ይቋጫል? በድርድር ጊዜ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል። እየታገሉ ያሉት ኃይሎችም አንደኛ ጥያቄያቸውን አርቲኩሌት ማድረግ መቻል አለባቸው። ሰብሰብ ማለት አለባቸው። ጥያቄያቸውን ፕራግማቲክ በሆነ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ ሀገሪቷ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንፃር የአማራ ክልል ብቻ አይደለም የኦሮሚያም ቢሆኑ የሚያቀርቡት ጥያቄ ሪያሊስቲክ የሆነ ፕራግማቲክ የሆነ ወደ ስራ ኢምፕሊመንተብል መሆን መቻል አለበት እና ቃል አክሴፕተብል ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ምን አይነት ጥያቄዎች እነዛ ጥያቄዎች ፖለቲካ ጥያቄዎች ሌሎች ጥያቄዎችን አርቲኩሌት ማድረግ መጀመር መቻል አለባቸው። ከዛ ሊያስማሙ የሚችሉ አደራዳሪዎችን አፕሮች ማድረግ መቅረብ አለባቸው። ሉክ በጣም ቆድለኛ ነን። ሌላ ሀገር ውስጥ የውጭ ኃይሎች ለማጣላት ነው የሚበዘበዙት። እኛ ጋር እኔ እስከማውቀው ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት እንዲቀጥል የሚወድ ብዙ ኃይል አላየሁም እኔ። አሜሪካኖቹ they are very committed። ዩሮፒያኖች ኢቭን ሚድል ኢስት አሁን ብዙ ጣት የሚቀሰርባቸው ሀገራችን ውስጥ መረጋጋትና ሰላም እንዲመጣ ዲፕሎማቲካሊ ፋይናንሻሊ ለመደገፍ ሬዲ ናቸው። ነገር ግን አባቱ ማሳው ከሌለ ጂጊ መጥቶ ማሳው ሊያይደልህ አይችልም። እኛ ባለቤቶቹ ባለሀገሮቹ ሰብሰብ ብለን ሰላም የምንፈልግ ከሆነ የሚያስፈልገው ሎጂስቲካል ቴክኒካል ፋይናንሻል ሰፖርት ለመስጠት ጎረቤቶቻችንም ሬዲ ናቸው። እኔ በድሮ ከመገምተው በላይ ነው። ብዙ ጎረቤቶቻችን ብዙ የሩቅና የቅርብ ሀያላን ሀገሮች የሚስማሙት በኢትዮጵያ ሰላም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ መቀጠል የሚጠቅመው ማንም ሀያላ ሀገር የለም፣ ማንም የጎረቤት ሀገር የለም እና በተቻለ መጠን በአንድ በኩል ግን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብጥብጥ ሊረዳው የሚችልበት ፖለቲካዊ መንገድ አለ። ለምሳሌ በሰሜኑ በኩል ሰሜንን ማዳከም የሚል አጀንዳ ከዚህ ቀደም ሲነገር ተሰምቷል። የተነደፈ አጀንዳ ነው የሚል ሳይለምስ አማራና ትግራይ መካከል ግጭት መፍጠር፣ አንድነት እንዳይኖራቸው ማድረግ፣ መበታተን
ስልጣንን ያጸናል፣ ወንበርን ያጸናል፣ ስርዓት እድሜን ይቀጥላል የሚል ትንተና የሚሰጡ ሰዎች አሉ። አንዳንዴም ስታስበው ትክክል ይመስላል። ኦኬ የዛሬ 6 ዓመት 7 ዓመት እንደዛ አይነት ትንተና ሊሆን ይችላል። አልተሞከረማ። አሁን እኮ ተሞከረ። አሁን እኮ ጦርነት ተካሄደ። ለምሳሌ አንዱ የኦሮሚያውን አምጦ ኦሮሚያ ውስጥ የኦነግ በተወሰነ ደረጃ አንድ ብልጽግና ባለስልጣን አንድ ጊዜ ያለኝ ልንገር፣ ምንድነው አንተ ኦነግ ካልገባ ሰላም ካልተፈታ ብለህ ምን የምትለው? ህወሓትም እኮ እነሱን ይዞ ነው በእነሱ ስም ኦሮሞን የሚቃወሙ ኦሮሞ እየጨፈለቀ ስልጣን ላይ ቆየው። እኛም እናደርጋለን አለ። ተሞከረ፣ ሰራ አልሰራም? ሎክ ቀኝ እጄን አድክሜው ቀጥቅጬው ጠንካራ ሆኜ በግራዬ እሄዳለሁ። ብራዘር ልስን፣ ሰሜን ተቃጥሎ ደቡብ አይለማም፣ ደቡብ ተቃጥሎ ሰሜን አይለማም። ጎንደር እየተበጠበጠ ወለጋ እየተበጠበጠ 4 ኪሎ ላይ ጻናለው ዘበት ነው። This is not theory. We did it. We saw it. It failed. It did not work. So ለምን ነው ሪፒት የምናደርገው? ይሄ ቲዮሪ እንዲህ አይነት ድሮ ዝም ብሎ በሃይፖቴቲካል ሲወሩ ነበር። ሞከርናቸው፣ አየናቸው። ትግራይ ላይ ያ ሁሉ ጦርነት ተካሄደ። ትግራይ ብቻ ነው የተጎዳው? በእስራኤል ብቻ አይደለም። ኢኮኖሚያችን ደቀቀ። እያንዳንዱ ቅድም እንዳልኩ እያንዳንዱ ዋዛ የተተኮሰ ጥይት ዶላር ነው ስንተኮስ የነበረው። ዛሬ ተለማማጭ ብርህን ዲቫሉዌት አድርግ፣ ይሄን አድርግ ምን ባለው የለም። የተዳከመ ትግራይ የተጠናከረን ኢትዮጵያ ሊፈጥር አይችልም። ግን ይሄ ሁሉ የሚደረገው ሁለቱ አብሮ ሆኖ አንደኛው ሊማግለል it doesn't work. we tried it again ሞከርነው፣ አልሰራም። ስለዚህ የሚያዋጣው ምንድን ነው? የአማራና የትግራይ ኃይሎች አንድነት ቢፈጥሩና አንድ ላይ ቢያብሩ የሚለውም ነገር ነው። ሊያብሩ ይችላሉ፣ አይሽሩም አይባልም። ሊያብሩ ይችላሉ። ግን ለአማራም አይጠቅምም፣ ለትግራይም አይጠቅምም፣ ለኢትዮጵያም አይጠቅምም። አሁን ለምሳሌ ነው 4 ኪሎና አስመራ ተስማምተው ትግራይን ወቀጡ። ጠቀማቸው? we're back to square one. so እኛ አገሪቷን እኮ ላቦራቶሪ ያደረግናት፣ በቃ እንማርበት። የኢህአዴግን ስርዓት የወያኔ ብቻ አድርጎ ነጥሎ መመልከት በትግራይና በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰውን መጨረሻ ታሪክ ተመልክተናል። አብረዋቸው ሲሰሩ የነበሩት የኦህዴድ አባላት፣ በወቅቱ አጠራር የብአዴን አባላት፣ የደቡብ ከያዋል ምንም አሁንም በምቾት ወንበር ላይ ስልጣኑም ላይ ቀጥለዋል። ለምን ተመዞ ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ሲቀጠቀጥ የነበረው ህወሓትና የትግራይ ተወላጆች ስለሆኑ ተመሳሳይ ነገር አሁንም በብልጽግና ውስጥ እያየን ነው። ስርዓቱንም የኦሮሞ የማድረግ ነገ አንድ ነገር ቢፈጠር ይሄንን በነገራችን ላይ ሰው ተቃዋሚዎች ብቻ ሳይሆኑ የሚያነሱት በመንግስት ላይ ያሉ ከፍተኛ አመራር አባላት ጭምር አዎ ምን ለክ ነው በቃ እኛም በተራችን ስልጣን ይዘናል አይነት ነገር። ይሄ ነገ ከትናንት ለምን አንማርም? ነገ ይሄ ደግሞ በተራው ኦሮሞንና ኦሮሚያን ዋጋ አስከፍልም ወይ? ደሞስ ተረኛው ናቸው። ሁለት ወገኖች ናቸው ይሄን የሚገፉት። ለኦሮሞ ትራጀዲ ነው። በአንድ ወገን ከምን ጊዜውም በላይ እንዳሁን ኦሮሞ ተበድሎ ያውቅም። ዳሽቋል። በጦርነት በእስር ቢያንስ 100,000 የፖለቲካ እስረኞች አሉ። በማንኛውም ክልል የዚህ ያህል የለም። ኦሮሚያው ዛሬ ቢያንስ 100,000 የፖለቲካ እስረኞች አሉ። በኦሮሚያ ክልል ብቻ ሸገር በሚባለው አስተዳደር ውስጥ ብቻ ወደ 30 እስር ቤቶች አሉ ቱዴይ። ኦኬ በኦሮሚያ ሚኒመም 100,000 ፖለቲካ እስረኛ አለ። ኑሮ አያውቅም። በቀን ዛሬ በመቶዎች ያልቀሉ። ገበሬው እንዲህ አይነት ገሃነም አይቶ አያውቅም። የሸዋ ህዝብ፣ የወለጋ ህዝብ፣ የጉጂ ህዝብ፣ የአርሲ ህዝብ እንዲህ አይነት ገሃነም በህይወቱ አይቶ አያውቅም። ይታገታል፣ አንዱ በሬውን ይወስድበታል። ሲመለስ የቀረውን በሬ ደግሞ መንግስት ይወስድበታል። መጫወቻ ሆኗል ህዝቡ። አሁን ያለውን መከራ አይቶት አያውቅም። ባለፈው 5 ዓመት የሞተው ኦሮሞ ቁጥር ከኃይለ ሥላሴ መንግስቱና መለስን ብትደምር ግማሹ አይሆንም። አንዱ ያ ነው ተረኝነት ከተባለ እሱ ነው። ተረኝነት ሁለት ወገኖች ናቸው ፕሮፓጋንዳውን የሚገፉት። አንዱ ቀድሞውንም ኦሮሞን የሚጠሉ የሚቃወሙ ወይ ደግሞ ስርዓቱን ያጥላሉ መስሏቸው ለፕሮፓጋንዳ መጠቀም ይፈልጉ አንዱ ጋር። ሁለተኛ ደግሞ ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች ሌብነታቸውን፣ ወንጀላቸውን፣ በደላቸውን በኦሮሞ ስር ተወሽቀው ሂሳብ ማወራር ይፈልጋሉ። ኦሮሞን እንደ ጋሻ መጠቀም ይፈልጋሉ። they want to hide behind ኦሮሞ። አንዳንድ ሲምቦሊክ የሆኑ ነገሮችን እያጋነኑ እዚህ ጋር እንትን እያደረጉ ኦሮሞ ተራ አይፈልግም። በምን በራሱ ሀገር ላይ ምንድነው ተራ ይፈልገው?
ተራ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ያልፋል። መብታችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። ጥቅማችን ነገ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። እኛ ተረኝነት አንፈልግም፣ ተራ አንፈልግም። የታገልነው ጭቆናን ነው። የታገልነው ብዝበዛን ነው። እኛ የምንፈልገው እኩልነትን፣ ፍትህን ከማንም ኢትዮጵያዊ ጋር ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ፍትሃዊ የሆነ በነገራችን ላይ አምባገነናዊ ስርዓት እስካለ ድረስ ፍትሃዊ የሆነ ዘለቄታ ያለው ሰላም ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ተረኛ የሆነ ግለሰብ ቡድን ሊኖር ይችላል። ኦሮሞ ግን ዛሬ መከራ ውስጥ ነው ያለው፣ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ይሄን የሚገፉት ሁለቱ ናቸው። ይሄንን ኦሮሞ መታገል አለበት፣ ሌላው ህዝብ መታገል አለበት። መዘዙ አደጋለውና እና ይሄንን ማረጋጋት ለህዝባችን የሚጠቅመው we have seen it በቃ አይተነዋል። ተራም ከተባለ 5 ዓመት አየ ነው። ምንድነው የደረፈልን? በየቀኑ መገደል፣ በሺዎች ማለቅ፣ መታሰር፣ ዝርፊያ፣ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ በነፃነት አለመንቀሳቀስ። የት ነው የምትሄደው? ሶደሬ መሄድ አትችልም። ዛሬ ምን ከፈለክ ገበሬው ከቤቱ ተነስቶ ወለጋ ውስጥ ያለው ወለጋና ምዕራብ ሸዋ ምን ችግር እንዳለ ታውቃለህ? እንደምታውቀው የከተማ ሰው ገጠር ብትሆን ታውቀዋለህ። እዛ ሰፈር ገበሬው ሁለት አይነት እርሻ አለው። የጓሮ እርሻ የሚባል አለ ያንተ ቤት አካባቢ። ከዛ ደግሞ ማሳ ደግሞ ትሄዳለህ። አይ ይሄንማ አውቃለሁ። ዛሬ እኮ ምዕራብ ሸዋ ላይ፣ ሰላሌ ላይ፣ ወለጋ ላይ ጓሮውን ብቻ ነው ታርሰው ማሳ መሄድ እርሻ ወደ ማሳ መሄድ አትችልም። ምክንያቱም ማሳ ከሄድክ የመንግስት ሰው ምን ልታቀበል ነው ይዘህ ሄድከው ይላል። ያኛው ደግሞ ለመንግስት ምን አቀበልክ ይላል። በሰላም ማሳ ደርሰህ ተመልሰህ መምጣት ስለማትችል ያለ አማራጭ ምንድነው? የጓሮ እርሻህን ብቻ ነው የምታኖረው እንዴ? እና ይሄ ገበሬ ተረኛ ነህ ስትለው እንደው ፈጣሪ ምን ይልሃል? ይሄን ገበሬ አንተ ተረኛ ብትለው ይሄ ገበሬ እንደው ፌር ነው? ኢዝ ሪሊ ፌር? ለምዕራብ ሸዋ ህዝብ፣ ለወለጋ ህዝብ፣ ለጉጂ ህዝብ፣ ለምስራቅ አርሲ ህዝብ ተረኛ ብትለው ድሮ እኮ ሊጨቆን ይችላል፣ መብት ላይ ኖሮ ይችላል፣ አርሶ ይገባል በሰላም ወጥቶ ሰላም። አዎ ዛሬ ግን ከወጣት አፍኖ በሬ ሽጥ ሲመለስ ይታሰራል። ይሄን ሁሉ መከራ ያየን ህዝብ ደግሞ እኮ let's be very fair 5 ዓመት እኮ ነው ይሄ ነገር እየሆነበት ያለው። እንግዲህ ይሄን ጨምሮ ጦርነት፣ የኑሮ ውድነት፣ ረሃብ፣ ምሬትና ብሶት፣ ስቃይ፣ ስደት፣ እንግልት፣ የፍትህ እጦት ይሄ ሁሉ እየተስተዋለ የመንግስት አፎች ደግሞ ከፍታ ላይ ነን፣ ከከፍታችን አታውርዱን። ሁሌም ስልጣን ላይ ያሉ ቡድኖች በሁሉም ሀገር ስለ ድክመት፣ ስለ ችግር ሊያምኑም አይፈልጉም። አፍተር ዋይል ራሳቸውን እያሳመኑ ይሄዳሉ። አንዱ እሱ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ባፋቸውን ቢሉ ግን በልባቸው ያውቁታል። ሎክ እየተዋጋን የምንሄድበት ከፍታ የለም ቁልቁለት እንጂ። በጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጣ ነፃነትም አይኖርም፣ የሚጸና ስልጣንም የለም፣ የሚመጣ ብልጽግና አይኖርም። አይ ዶንት ኬር። ጫካ ውስጥ መትረየስ ይዘህ ዙር፣ ቢሾፍቱ ላይ ድሮን ይኑር። የኢትዮጵያን ህዝብ ከመከራና ከችግር ማስወጣት ከፈለክ በድሮንም አይመጣም፣ በክላሽም አይመጣም። የኢትዮጵያ ችግር ፈንዳሜንታሊ ፖለቲካዊ ነው። ሊፈታ የሚችለው በፖለቲካ ብልሃትና ስልት ብቻ ነው። ይሄንን ተቀብሎ መሄድ ለሀገራችን መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። አለበለዚያ ግን ወደ ጦርነት እንሄዳለን ካል ህዝባችንንም እያዳከምን ሀገራችንን እያዳከምን ከመሄድ ውጪ ብዙም የሚያደርሰን ከፍታ ያለ አይመስለኝም። ለምናኑ አማራቲት ዴማት እንጅሩ ኩኒ ማሊን ጎለማ ማሊን ጥሙራማ ጀቴት ያዳዳ መሪዳን ጥሙራማ ዳይሮ ፍራቹ ደንዳ ሀገሩን ቡቡላ ጀደ መሪዳን ጥሙራማ ጀደ እቹን ወሪ ፈከና ፊሎላት ይሩ ኩኒ ሌን ጋፊ ኢሳኒ ጋፊ አካ ሀላ ገርቴ የሮ ወጂን ወልቀበቱ ዋና መገርቴ ኢትዮጵያ ማከስ ጅርቱ ወሊን ከወልቀበቱ ጉራኒቲን ዴፈቱ ደንዳው ቀባን አማራ ቆፋሚቲ ኦሮሞኒስ አማረስ ሁንዲኖቹዳ ሀላ ከሰንት ዴፈቱ ቀባን ከከና ራፌ ኤኑ ሎላን ወል hinjifatu hin dandahuda bodarra turi daddafidi mariidhaan godhama malee karaa lolaatiin karaa qawweetiin wanti godhamu tokko illee hin jirudha. Aangoon qawween qabatan illee hin jirtudha. Akkasuma gartee ka aangoorra jiru illee qaama tokko balleesseetiin garee wahii balleesseetiin ol'aantummaatti mirkaneeffadha wanni jiru hin jirudha. Kuni waan gartee jala murreetiin beekuu qabnu kan jirudha. Waa'ee baala tarummaati.
gaafa gartee wayyaanidha gaafa gartee Tigireedha jechuudha. Gaafa yaadi gartee biyya bulchaatiin ture haala bulchiinsa biyya sadii kan waggoota 30 dabarsan jechuudha. Kan garee tokko yookiin ammoo gartee kan saba tokko warri godhee ilaaluullee jira. Akkasumas jechuun fakkeenyaaf kan wayyaanidha kan Tigiree godhamaa ilaalee ture. Asirraa osoo hin baratamin amman tanallee jechuudha. Bilchiginnaa keessatti tarummaan baalaagizummaan akkasuma gartee warra biyya bulchuu dhugaadhaan baala taraadhaan baalaagizedha jedhanii yeroo qoma dhaawatanii wantoonni akkasii hojiidhaan mul'atullee jira. Kanarratti maal jettatti baala taraa baalaagizummaa kanarratti maal jettatti kaleessa tan wayyaanee sanitti arra taraan kan Oromoodhaa godhame yeroo ittiin dhaadatamus yeroo ittiin wantoonni tokko mul'atullee jira. Akkamitti kuni fakkeenyaaf jijjiiramuu dhabe kanarratti ati maal jettaadha? Jawaar Muhammad deebisaan isaa jechuudha. Deebisaan Jawaar asirratti kennan dhugaa dubbachuu fi imimmaan naqabsiise. Maaliif seetan waan kanarratti yeroo hedduu namaanis wal falmina akkasuma ammallee nuti illee yaada nuti fakkaate social media kanarratti dubbataa turre jechuudha. Tokkoffaa qaama lama waan kanatti fayyadamuudha. Warra biyya bulchaatiin jiru badii fi gartee rakkoo shira hannummaa wanta garaagaraa gartee kan nama ofii raawwataatiin jiran kana Oromoo jalatti ittiin dhokatuudhaaf Oromoo gartee dhokannaa waan kanaa gartee kan maqaa ittiin daldalan kana godhachuudha. Qaamni biraa immoo qaama gartee Oromoo jibbuudha. Oromoo ittiin dhabuudhaaf Oromoo ittiin balleessuudhaaf Oromoo gartee ittiin maqaa balleessuudhaaf baala taraa baala gizee jedhee waan gartee akka waan kana akka garee wahii godhaatiin jiru waan osoo beeku waan kana gartee Oromoo irratti faalu Oromoo irratti laxxafuu warra barbaaduudha. Gabaabdumatti gartee baala taraa yookiin baala gizee waan jedhamu dura baala taraachuun hiikkaan isaadha waan yeroon itti dhufee akkasuma yeroon bira dabru kan jedhudha. Nuti ammoo biyya keenya irratti baala tarummaas hin barbaannu baala taraallee miti ta'ullee hin barbaannudha. Wanti nu qabsoofnee fi cokkonaa yookiin ammoo rakkoo yookiin gabrummaa keessaa bahuufidha. Gabrummaa keessaa bahuudhaaf ammoo yeroo taraa wahii bilisoomnee yeroo taraa wahii ammoo gabroomuuf osoo hin ta'in bilisoomnee biyya keenya irratti jiraachuudha. Biyya keenya irratti taraa wanti barbaannu gizee nuti barbaannu illee hin jirudha. Nuti rakkoo jalaa baanee gartee mirga uumamaan rabbiin yookiin isaan keessatti jiraachuu kan jirudha. Dhugaa dubbachuuf asirratti gartee deebisaan Jawaar kenne jechuun ambar heeka waan akkaataa namni isinii hiikaatiin jiru kana guutuu isinitti hin fakkaatiin kaa keessumaa takka mataa isinii dhahaatiin jira jechuudha. Kanaafuu baala taraa baala gizee wanti jedhamu qaamota akkasiisantu deemaanii jechuudha. Dhugumatti ammoo haala uummanni keenya keessa jiru yoo kan fudhannu taate Oromoon takka seenaa isaa keessatti gadadoo haala hamaa haala suukanneessaa haala fokkataa haala hamaa akka taraa kanaa akka waggaa 5 kanaa taraan inni keessatti arga hin jirudha. Dhugumatti ammoo karaa kanaa yoo fudhanne baala taraadha kan jirudha. Fakkeenyaaf gabaabinaan gaafa Haile Sillaasee akkasuma Haile Sillaasee dargii yaadig mootummoota dabran kana keessatti waan miidhaa Oromoo irra gahe haala suukanneessaa Oromoo irra gahe dhumaatii Oromoo irra gahe yoo walitti kaalkuleet goone gimmaasha haga amma waggaa 5 kana keessatti dhumaatiin Oromoo dhume kan gaafa Haile Sillaasee dargiidhaa fi yaadig walitti yoo kaalkuleet goone gimmaasha ka ammaa kana hin gahudha qixxee kan ammaa kana hin gahudha yoo xiqqaate yeroo har'aan tanaa nama 100,000 oltu namoonni poolitiikanyaan nama 100,000 oltu hidhaa keessa jiraadha. Gaazexeessaan bakka kanatti ajaa'ibsiifatee dhugumatti Oromiyaa keessa kun jiraadha. Tilmaamaan kanaa oltu jiraadha. Shaggar kan jedhamu magaalaa naannoo Shaggar kana qofa keessa manneen hidhaadhaa 30 oltu jiraadha. Shuuf mee haga ulfaatu waan kana afaanuma irratti haga ulfaatu mee ilaala ammantana. Qotee bulaan asirratti jedheen fakkeenyaaf amma asirratti jedheen yoo fakkeenyaaf amma shawaa naannoo gartee Wallaggaa fi Salaalee shawaa kaabaa Meeraab shawaa maal kanneen keessa yoo ati kan deemtu taate qotee bulaan fakkeenyaaf gaaroo fi lafa naannoo manaatti fakkaan mana duubarra waan akka gartee shunkurtiidhaa fi timaatiin gaaroo jedhamee kan facaafamu jiran Oromiyaa hundi keessattuu gaaroo jedhamana fakkaata. Gaaroodhaa fi akkasuma oorruu gurguddaa deemameetiin jibootan yookiin ammoo makiinaadhaan qotamutu jiraami. Har'aan tana Oromiyaa iddoolee hedduu keessatti lafti oorruudhaa kan qotamu guddaan sun hafameeti gaaroo kana qofatti fayyadamamaatiin jiraadha. Yoo inni manaa gabbahe eenyuun biratti deemtaa eenyuudhaaf nyaata geessaatiin jirtaadha. Eenyu biraa dhufta kan jedhu ni ajjeefamaadha. Inni kaani bosonatti qabeeti sangaa kee gurgurii mallaqa miiliyoona fidi jedhaanidha. Yeroo achii gadi dhiifametti kana ta'e immoo ati gartee warra akkasii waliin wal quba qabda jechuudhaani karaa warra mootummaatiin irraa fudhatamaadha. Uummanni Oromoodha haala akkanaa kana keessa jiraadha. Qotee bulaa Oromoo kan haala akkanaa kana keessa jiru narratti yeroo baalaa taraa jetteeni rabbummaan marsiin jedhaadha. Nama ofiifuu azaaba akkanaa kana keessa jirutti azaaba akkanaa kanaanii ati jannata seente yeroo jetteeni azaaba takka inni hin argin azaabotuma amma cinqima dararaa haala amma dura argame kana keessa yoo kan akkana ka takka inni hin argin ati amma yeroo dhantana jarata keessa ta'u ittiin cubbuu sitti hin ta'u kan jirudha. Hedduu takka nama rifachiisa dhugaa dubbachuu fi fakkeenyaa fi har'a uummanni Oromoodhaa kan wanni Wallaggatti Shawaan Arsiin Gujiin Booranni makaraa fi cinqii rakkoon inni haala amman tana keessa jiru rakkoon tun ammoo rakkoo baatii shanii ka waggaa takka ka
waggaa lamaatii waggaa shaniif haala kana keessa jiraadha. Takkaa makaraan akkanaa rakkoon akkanaa balaan akkanaa Oromoo irra gaheetiin hin beeku akka Oromootitti yoo kan fudhannu taateedha. Isa kanaan baalataraadha yoo ta'e isa kanaa baalataraan Oromoon arge isa kana Yoonaas illeen artist Yoonaas Bulloon jechuudha. Inni illeen bifa haala kana fakkaatuun dhugaa dubbachuuf aartiidhaan lafa kaa'e jechuudha. Kan amman tana miiliyoona hedduudhaan laalame baatii 2-3 keessatti jechuudha. Baalataraan Oromoon keessa jiru isa kanaadha. Katakka argee hin beekne haala siqaa rakkoo gadadoo takka hin argee hin beekne kan orruu ofii dhaqee kutatu barri arran tana waan Oromiyaa kana keessa jiru amman tana fakkeenyaaf akka Arsiif Baalee dhaqqabee waan amman tana keessa jiru namoonni gammoojjii ni beektan jedheeti yaada fakkeenyaaf re'ee gurguratee loon gurguratee namoonni baadiyyaa dhalatan keessattuu kan gammoojjii ni beektan gammoojjii iddoo tokko tiifatee bultoota jechuudha kan midhaan hin qabne re'ee kana gurguratee re'ee kana mallaqa kanaatiin midhaan bitateetiin gala horii gurguratee horii kanaan midhaan bitatee gala. Haga gartee ka gaala qabu gaala gurguratee kanaan nyaata dhugaatii isaa uffata daara isaa bitateetiin kanatti fayyadama jechuudha fakkeenyaaf qotee bulaan naannoo baadiyyaa tiifattoon jechuudha. Ar'aan tana re'ee takkatti qabattee magaalaa baafattee gurguratuu hin dandeessu eenyuuf geessaa jirtaa jedhama. Haga akkana keessa jira bara Oromoon yaa jira keenya bara akkana keessa jira. Bar waan gaafa milikiin argaa jira bara Oromoo yaa jira keenya. Bar jechuun wanti tokko beektaati yeroo keessa jirtu akkuma gartee balaan uummataa walii balachuu jedhan sanarra uummata guutuu keessa waan ta'eef balachuu nutti fakkaate inni kan kolfaa maal jedhe Jawaar asirratti fakkeenyaaf garee wahii jedhe baalaa taraa keessa kan jiru jiraatu garee wahii baalaa gizee keessa jechuun kan taraa keessa jiru kan akka quufee deeqqifataatiin jiru kan akka barbaade waan fedhe yoo nama ajjeesillee kan gaafatan kan yoo hatellee gaafatan kan akka barbaade ta'e garee wahii jiraatu danda'a jedhe Oromoon ammoo taraan inni keessa jiru isa kanaadha. Isa oorruu ofii gurguratu isa gartee waan ofii nyaatuu dadhabe isa gartee fakkeenyaaf gadi bahee qe'ee ofii keessatti fincaa'uu dadhabe isa qe'ee ofii keessatti udaanuu dadhabe kana keessadha taraan Oromoon jirudha. Yoo kun taraa Oromoodha ta'e dhugaadha kana jedhe kana alatti qananiin Oromoo argaa jiru osoo hin ta'in azaaba akkasii argaa jiraadha Oromoon. Arran tana yaa jira kenna osoo Joohar kana hin jedhinidha kan haasawaatiin ture jechuudha. Anuufii kiyyaa fakkeenyaaf namoota beeku namoota tokko gaafadheetiin kan ture jechuudha. Re'ee magabayaa baasee gurguratuudhaaf arran tana Oromoon aarsaa yeroo ittiin dandeenye keessa jira jechuudha. Iddoo kaleessa fakkeenyaaf wayyaanee itti uummata gammoojjii bakka midhaan hin biqilchine gaafa wayyaanee mahamtuu gadaduu san keessatti zayitiidhaa fi boqqolloo kennitee fi raashina kennitee fi keessa tajaajilamaa turan uummata ofiifuu beelawaa waan nyaatu hin qabne ka gammoojjii san torra waraana achi qubsiisaniitiin waraanaadhaaf nyaata geessi jiranii waraanaadhaaf mallaqa saamunaa bitatu kan gartee akkas godhatuun kenni jiraniiti ganamarraa achitti waan hin qabne waan ilmaan isaatii nyaatan hin qabne lubbuun tijanabaatii laata jechuudhaaf kan qabne kadhatee kan maal jedhu wartee kan yookiin ilma alaa qabu alarraa lubbuun kiyya bahuura jedhee gaafate akkasitti waraana qallabachuudha. Har'a Oromoon haala akka isan keessa jira taraa yoo kana taatee dhugumatti Oromoon taraa keessa jira kan jirudha. Kanaafuu warra kana jettan cubbummaan waan kana isin haa qabu kan jedhudha haalli gartee Jawaar fakkeenyaaf cubbummaa waan kana isin hin qabu kan jedhudha haalli Jawaar lafa kaa'e dhugaa dubbachuuf waan kana akkaatuma gartee duraanti odeeffataatiin turre yeroo Jawaar qabatamaan hayyoon kun gadi bahee irratti dubbatu an imimmaan tuna qabe duraan isa tokko nuti hundi kenna yoo kijibne malee ni odeeffanne argina waan diyaaspooraan tokko fakkeenyaaf biyya namaa kana keessaa galee Finfinnee keessatti yoo dhaqee haawiltii wahii biratti suuraa ka'uu danda'e yookiin ammoo 4 kiiloo keessa seenee yoo suuraa ka'uu danda'e biyya akka alaalaaltanii miti bar haguma achi keessa dhaqee suuraa ka'eessan gara biyya alaa deebi'uudhaaf biyya akka alaalaaltanii miti kana ilaalina haalli uummanni keenya keessa jiru kan dhugaadha isa kana jechuudha yoo kun baalaa taraadha godhee dhugumatti baalaa taraadha kan jirudha Oromoon. Dhugaa dubbachuu fi baalaa tarummaan Oromoon keessa jiru isuma kanaa jechuudha. Paartii itti aanu waliin itti fufna. Viidiyoo gabaabsuuf asirratti isiniif dhaabe jechuudha. Ana Bulla Abduu Moobaalaa biraa hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.